Salam everyone, welcome back to Learn Azerbaijan today. In today's episode, I will talk about household chores in Azerbaijan. But before we get started, I want to mention our one-on-one Azerbaijan lessons. If you're interested in personalized language instruction, please check out the first link in the description below to apply and see if our lessons are the right fit for you. Let's get started. Qabları yumaq. Qabları yumaq. Qabları yumaq. Qabları yumaq is washing the dishes. Washing the dishes. Otağı səliqəyə salmaq. Otağı səliqəyə salmaq. Otağı səliqəyə salmaq. Otağı səliqəyə salmaq is tidy the room. Tidy the room. Döşəməni silmək. Döşəməni silmək. Döşəməni silmək. Döşəməni silmək is mopping the floor. Mopping the floor. Yatağını yığmaq. Yatağını yığmaq. Or yataq yığmaq. Yatağını yığmaq is preparing the bed. Preparing the bed. Döşəməni süpürmək. Döşəməni süpürmək. Döşəməni süpürmək. Döşəməni süpürmək is sweeping the floor. Sweeping the floor. Sweeping the floor. Döşəməni süpürmək. Süpürmək. Döşəməni süpürmək. Paltarlarımı asmaq. Paltarları asmaq. Paltarları asmaq. Paltarları asmaq is hang clothes. Hang clothes. Hang clothes. Ayaqqabıları təmizləmək. Ayaqqabıları təmizləmək. Ayaqqabıları təmizləmək. Ayaqqabıları təmizləmək is cleaning shoes. Cleaning shoes. Ayaqqabıları təmizləmək. Cleaning shoes. Süfrəni hazırlamaq. Süfrəni hazırlamaq. Süfrəni hazırlamaq is preparing the table. Preparing the table. Süfrəni yığışdırmaq. Süfrəni yığışdırmaq. Süfrəni yığışdırmaq is clearing the table. Clearing the table. Süfrəni yığışdırmaq. Clearing the table. But süfrəni hazırlamaq is preparing the table. Gülləri sulamaq. Gülləri sulamaq. Gülləri sulamaq is watering the flowers. Watering the flowers. Gülləri sulamaq. Gülləri sulamaq. Qabları silmək. Qabları silmək. Qabları silmək is wiping the dishes. Wiping the dishes. Qabları silmək. And that's it. If you're interested in personalized language instruction, please check out the first link in the description below to apply and see if our lessons are the right fit for you. Don't forget to like, share and subscribe for more useful learning tips. Sağ olun and görüşene dek. Salam everyone, welcome back to Learn Azerbaijan today. In today's episode, I will talk about pronouns in Azerbaijani. But before we get started, I want to mention our one-on-one Azerbaijan lessons. If you're interested in personalized language instruction, please check out the first link in the description below to apply and see if our lessons are the right fit for you. Let's get started. Personal pronouns. Man, man, man is I. Sen, sen, sen is you. You. O is he, she or it. He, she or it. O. Biz, 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 biz is we. We. Siz, siz, siz
is also you, but it's plural. Onlar, onlar, onlar. Onlar is they, they. Demonstrative pronouns. For example, bu, bu, bu is this, this, this. O, 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 o is that, that, that. Bunlar, 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 bunlar is these, these. Onlar, onlar, onlar is those, those. Interrogative pronouns. For example, kim, kim, kim. Kim is who, who. Ne, 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 ne is what, what. Hansı, hansı, hansı is which, which. And ne vaxt, ne vaxt, ne vaxt is when, when. And last ones is possessive pronouns. Possessive pronouns. For example, mənim, mənim, mənim. Mənim is my, my, my. Sənin, sənin, sənin is your, your. Onun, onun, onun is his, her, or its. Bizim, 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 bizim. Bizim is our, our. Sizin, sizin, sizin. Sizin is your, but it's also plural. And formula. Onların, onların, onların. Onların is their, their, their. And that's it. If you're interested in personalized language instruction, please check out the first link in description below to apply and see if our lessons are the right fit for you. Don't forget to like, share and subscribe for more useful learning tips. Sağ olun and görüşene dek.